Mathaini ma hwai wa iranĩrio itu cia wishi wa mahiũ irambĩrĩirie kũhithũkĩra gĩcigo kĩa Igembe Central, itu ici kĩrĩkana gũkorwo ciumĩte mwena wa Samburu na gũkũ maraiya ng'ombe 62, mũrĩithia ũmwe na abitha erĩ makĩũragwo. Kamishna wa kaunti ya Meru Jacob Ouma nĩatarĩirie maabitha ikĩro-inĩ itiganĩte nĩ marahitanire na aici aya arĩa marerekeirie mahiũ maya mwena wa Samburu na marahota gũcokia ng'ombe ciothe 62. Jambazi wengine nao walivamia Buri East na kuingia kwa boma moja ya mchungaji, wakahama na ng'ombe 19 na mbuzi 22. Kisha baadaye walipokuwa wakiondoka na wale mifugo, wakapitia kwa jirani wakachukua tena ng'ombe wengine 7 wakaenda nao, lakini vyombo vya usalama vilikuwa ange. Tharĩkĩra ya kerĩ mwena wa Tigania East, ito ici iretharire na ng'ombe 120, no maabitha marahitana nao na gũcokia ng'ombe 75, na thutha ũcio maratharĩkĩra mũciĩ ũmwe mwena wa Buri East na kũiya ng'ombe 19 na mbũri 22, maabitha makihota gũcokia ng'ombe 21. Kati ya wale ng'ombe wote 26 ambao walikuwa wamechukuliwa, ng'ombe 23 wamekwisha rudishwa, na kati ya mbuzi na kondoo 22 ambao walikuwa wamechukuliwa, tayari mbuzi na kondoo 20 tayari wamekwisha rejeshwa, na maafisa wangali wako katika maeneo yale ambako wale wawevi majambazi wamejificha. Wanaendelea kuhakikisha ya kwamba wale majambazi wamepambanwa nao. Ouma no ugite tharĩkĩra ici cironekana gũkorwo irabangĩtwo ũnyitanĩri-inĩ na amwe a aikari mĩena ĩno arĩa hihi makoretwo magĩkunyĩra ito ici mĩthiĩre ya maabitha mwena ũyũ, oho akĩũria arĩithia kũrĩithia me gĩkundi nĩguo kũrigĩrĩria ngero ta ici. Tutaongeza idadi ya askari katika eneo lile, na pia tutaongeza doria za mchana kuhakikisha ya kwamba watu wanadhibitiwa kabla hawajafika kuiba ng'ombe. Lakini jambo la ziada ambalo lazima tuliseme, wafugaji wa mifugo wamelegea sana katika kuchunga mifugo wao. Itakuwa ni muhimu tuweze kuchunga mifugo tukiwa kwa vikundi pamoja, vikundi ambavyo tunaweza kuweka kifaru na askari ili kulinda wale mifugo. Kuna watu ambao wanakaa na mifugo wengi peke yao, hawana ulinzi wowote, hawana askari yoyote, na kuwarejesha wale mifugo masaa marejea ng'ombe kwao bila kuwa na usalama wowote. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa Igembe Central Dan Kilili nĩ akumithĩtie gĩko gĩkĩ, akĩorota minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ kwaga gwĩkĩrĩra ũgitĩri icigo iria kaingĩ na kaingĩ ikoragwo hatĩka-inĩ wa tharĩkĩra cia wishi wa mahiũ. Na nikisema waziri wetu wa ulinzi na usalama wa taifa amelalia kazi yake, kwa sababu manjuzi hapa tu tulivamiwa tena, mifugo ikaenda, askari wakakuwa hawana hata risasi ya kuendelea kupambana na wezi. Hivi sasa wezi wa mifugo wanakuja kwa idadi ya watu zaidi ya 100 wakiwa wamejipanga na wako na silaha. Ni kama sasa Kenya na Meru imetekwa na magaidi, na naona serikali ikichukua hatua ya kupigana na magaidi kwingine. Hata kule Mboni Forest nimeona wakipigana kutoa magaidi, na nimeona serikali ikifanya kazi. Kwa nini kwetu kunakuwa ni pahali ya kuvamiwa na hakuna hatua inachukuliwa? Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.